Hello. 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 Phone no one position phone ye na mente unka ye why? It's a blabono. We are going a chua when a people on your kitchen, you better sleep in your shame. Right. It depends on what be at the mouth. But I do tell me, I'm so offended the person that the body pa. And the man and Toby Mo. Right. Hello. Hello. I'm sorry. Okay. Hello. But you didn't maybe I'll cast free. Okay, but you pay down Nick Akrama me why? Mammy Tia no pay. So why she and open come on new D and say don't be afraid to start it all. Hello. Hello, good morning. Good morning, but you didn't baby I'll cast free. Okay. If you didn't watch it, Jum no mame and I say free home cry and cassa why? Hello. Me too can't my cassa. Hello. Oh, Tien ho if you didn't so right. 2 Abusia me catch us and net me won komo bi ni udi pa me den komo de brontino. Hello. Me catch you. Me so tinka. Me too pa. Me catch you. Me yele and sana me follow. Futuana modia am na pay bebo ate. Because adu oga. Me bacho Daniel ho kakra me na online ni twetwesi. Like I say. Afi de kasa me too nka. Catch you me follow ya. Ko Crystal a maintain nka. Me for offer for back nka. Hello. Okay. Mami nkodi nkomo bi mrasisi a na me ba ye won komodie e wo fie ha ofa bremu kakra nsa na makodi me nkomo no. Don't be afraid to start it all over. Hono na ya na to da bia ya na ehu ema anamontu awutu mfoforo no wadamfo betimi afrustrate you yeah obebu wabam even unua odofo bi pa nanso nanka utu anamonfofra sa se ma o ka biti nipa bebre just offer ade na material na atade na ehye nipa no a ha bai no aye alteration obekom no alteration ka wo calculate a alteration ho kakura buru sen ka wo to material fro ni nyina e frustrations ana nipa enso unya decisive a eno nso koso sa ne ma no ase menye we onzo obi o amani skakra se onfe nigwa ase minton mako ase minton bode sa ase no emwa ebetimi ase atwe akwachire anopa di ye kan ensese otra ho se o hwe awobi abepusi wansa dabi wankasa yeah tu anamon ko wanim na sa akukuduro na aya na nipa nya no nipa kakra bi netimi eye sa de no but say on say bibia say si bibi nso nya dai enye yie o ni nyina aye sacrifice say one sacrifice bibia unya de papa bia o de dra akotu nsuom hwini ano na enamben ena emra na wo yie na bi enti sede etie no wo de yeso ne ma hwie gu a ana hunu ne ma hihye o enkachi no nso no eka ensem ahoro bebre enkachi enema na hwie gu hwe bengum hwe nifa hihye wa de no bia meso amma
Samre obi o hwa wo su wakae na sem wakae na sem pa okre afrefo a efre ya na maame na wo ose ni kumi enko hospital no nko check be man say onko no me de maame yi me catch you straight taxi driver ni wo san ti baabi a wo so ti baabi o da bi on say osan wa hye oba no nso so omu no odidi na tem tia no woni hwan a wo ban instruct me say me nko hospital ofa ye obi o nso one ote onim so o problem o health issue bi Charlotte onim se ade na bi kura mu tu ho anamo no enye yiye baron kan kire on kan kire o yetrimodin for papa ensam de ensam obu a wo frantoma wada na ewusie firimu wahu ewusie a ehye obi ntuma mu da ofrantoma enso na ewusie piem efirimu ensam ha o se da bia magaze nipa won fonkwa before so obi be fon no to bo ase na kwai enye easy nipa mfonkwa ana enye chansi bia so ne edidim enye cap bia so ne eno ano enti wonu first one a anko yie no enti wo tramu a kosi se try se obetu anamon bomodin se obekọ wanim na enye chansi bia ne edidim ebi wa chansi no ni mu aso no nso kasa chance ni mu aso wo de kata so ti se de enye yie obi abehu aduane e wo chance no enti esese akwan bia so esese so ye fast so wantimi anya fast ablabo no mu a da bia onema be hwie gu ibu aye kasa from experience mo obi ani ho an enema hwie ngu da obi anema hwie gu da na mi nka obi anema hwie gu wonim se obu anema no hwie gu obeja wakọ saafo no ho because had o just anema no kwa bibie no ebetime a change ni destiny anana brabo wahu enti no obi ho obetra ho asua hihye no kakra ebeyi na woni eja hokọ no no enti abrabo no enye competition sa wo bia ne the track e de amanu so onyina so wahu atulesi no se ubehwe no na on ye be 7 but oba ko pe de bidi nkunim emfa ho ne track a uginam emfa ho ne asit ayi abrabo no se de enema e de aso no se de ni emuduro fa okay wo ye de nkunim die beba obi kontem nkunim die ba obi nso nya botre nkunim die ba wow enti enye competition sa okay one is all nwene wadwene enti man nye se ajiagu ana akachi bi biankachi all right ese ababi bewu a ena eso ifo asuruma for enguma no abi bewu ena eso ofa be kumio ababi bewu a ena eso ese enra asembi ato krama bi wo me fie asembi ato krama bi wo me fie pa na nyasam ketu ofa ono krama me nam kam kire ho ese duma bi akrama bi di mi wo me fie ho ho obokro no davi se dura na duna me mako kira me ba fie no me bi do aro wa pia bonten sai waso oba ani edue ema mienu na nra asembi ato no na wo me fon so ye bedi hu komo akire krama no me nam kam kire ho o mama hu ba ku bi nsu enra mi hu se onum chita yi unse sa tiger na ebusuafo chita no o speed pa ena okopedie wo kwansen no mu ena ahye niti na akam niti na hye mu ana manfo atwa nso se be ma ya asemu atuni ukoyi no a ebewie wo sei ofa se akono ankasa no enye ni panko na se yakono ba na ye se damo enkrama na make master no mo ye mamiru no mo fie na nura me paki eni ho a me bie do no se no wo mo chi pimpim tese ko mo pia me kura se me duro gate na no na krama be ma bi gina kwa na no
boss no na me ka se o no just wo mo pia ma hwefo mo on the end e kiri manim hwa na nkrofo yi adwuma na baako de otimi nya ne ho na baako de na se moje etu no yo e wo fie ho yo me woni video no ha na me beto fra mam if you want mama camera who send bi o ofa say ya kono bi be moje etu obi o unze o ya bo franso ha uni sympathy o dabi enkrama no yesa no bitimi di dua hwemu aboa no be ma na ntimi ankɔ ne yam kususu ene nyina me bɔ mpa ya me srɛ sa abɔne no ofa na sa ayiwe adewe a me narrate no in real life e can be kire ye oh yes ye pre ye ho woni ma bi mu ma wan hwe ya odo ye wu no odo aye wu na ho na bi kama no wasu sa atopa ba ho okoto ye moja tu no me to soro ye na moja enu a me duru ko ana no ha no upia ma hwe so no bi dia ye wo so ahu right abusia ahada so aye Sompa 93.1 FM Sompa TV so enso ena wo hwe bia dwumade no ye hour of hope kwasi ada bia nonso ekosi ne nonkono apemu ena ye di dwumade ebrel ka segment we me friend secret of life na ene be the secret bi ebrel pa be the secret bi ebrel ne obetimi a join here e wo Facebook Sompa 93.1 FM and I say YouTube no so ye Sompa TV ene me ne oba be bonkomo bi menya opani kase bi e wo fidiam ha me ne ba be di enkommo obani kase me mo akwa ba ye buru na pacho ho te say nyame ada roma ye ti asidi ma twenwa che o enye easy right say afen obi ti wonka afen obi hwewo obi nnim wo opani be nene me ne hia wo fidiam ha me ne ba ba twetwe nkombo yi anopai de medical ada twedi ampon ase nice one na me de asedan so ama e wa panya kese a menya na anopai wonsem na hye me nkran pa sawa ho ensem na woka no ma edin ya hye me nkran pa because between say na wote akonyo na wa ye din ma edin ihwe ba bi free ba eni ba bi enyame edi ni panam ni de nyame di ni pe kwa onyame aye bi wow na eti nsem bi say ya encourage ye na say ye ne ye bu nkompon hwe ye chi na ye hwe how far the Lord has brought us na yetimi kase onyame aye bi no so ka ho ho sure onyame aye bi wow onyame de wa ye bi pa enti obi a wo tia no pay bia no me ka kire ni say Sunday bia won hwa na won tia na nyankopon de wo ye adwuma nyankopon use wa o de wo ye adwuma nice bidian kasa de kire mansi pc na na jei ofisine to boase efie ha no meme wa branch bi wa ha ono na wa psc e fra no bench ne ye okay no he say hey na Kelvin so edi ni ye fra no Kelvin bench ne ye ena wo nsusu wodi din kase ze fie ha na edin ketwa bi ama ha da wo etimisro to boase na bodi ni mame na edin we diam say chen safnat pani akra ai ebudu pa empenindi that's right bidin edi chiremensi pc nana ajei ofoso hineji abo junior that's right benjuri bua me huti agenti aso majasama bopete matampo so binkame na anopai edi amanfo de frame pie ni mo social media no so ana se Ghana ha ena menyuma penti ne frame legend Mr Legend de frame okay na ena me ne mapanso so amakofa de abagana na se ye bo ho dagura ye papa Dr Malika kwasi ade ebo sompra papa na wo ya Hamadia ni no Ahamadia ni papa na wo kan ho asem Dr Malika kwasi ade ebo sompra na se ti asempa na wo kan do senta me bom pani di wow enti ene be kira ba kwasem so kakra mo enti ye hwe ene mapede koso a ofaga na ha ba bia de a ohumi a ofre me wi papa maje wo so enwi papa enwi da bi o opani enwi de wo ka ho asem a enwi papa that's right enye enwi boni na meka ho na se enwi papa ho asem na wo ka enwi se wo penwi a na ma wi wow
na me san so ma adwuma so ka ho obi penwi a wo bema nwi asan so ma adwuma wo san ma adwuma sanete wow sure on so mo hu se wa ba hanjina omo frefre won chase frefre right abusia ene enwi papa na nkasa bafia ha meka kire wo se me ne obedi nkomo bi na wona adwuma sam ho aye omo den no me pa chaw bomoden se wo beti ye nkomo yie pa because ene nkomo aye de bre wo no mahwa bebre frame I be minya adwuma nye madwuma nye a whole lot enunti na matini aye research akofa papa ya ba se nkomo bia odi no se mahwefo ne matiefo no me de bremu a ebeboa mabrabo beboa ne manti bomoden na yeni nkomo papa wo ka se wo yenyi papa edie na wo kan twa ho mfoni kakra kire me on say ewiase ayewi de bia me ka se emma omutie me ene mema omutie me etinwi ya de ehuhia emi nyankopon eno nti na se yedru baabi kra akwada bi dru baabi a na transition ba mu a ye ka hye ne se ne baabi a hyase ye de efu se wasesa firi baabi ekọ baabi enti enwi ho asem a me kan wo ye oba na se wutie me wo tinwi wo hawo sama no mutiwi hu ehia mo papa sama nkonwi hu asem a na se mankoto enku a emanwi a na menim se ema e wo problems a wo mutiri ho no na o ma meti asese sie animonyam ni mbre na oba bia nso so na animonyam ene tiriwi enu nti kakra me ka kire Ghana fo omo hwe me anopai ya muti mi ni se yakofa enupa bi aba edwaman so right ya to ne din se map MAAB da map yi enya kwasi buroni na eye papa Dr. Malik Akwasi Adebo Sompra na se map no na se kire no Malik Akwasi Adebo Sompra Bosompra buroni dabi buroni Adebo Sompra konti de hye kron asante mampon that's right ene enkokọ de hye kwawuni ye papa ena kofa sa du pedi aba na obi a wa follow Ahmadi asom na che bia ni papa ya meka no ho asemi that's right ni fie kwa animu obrod ye wotwe na ye papa di ndupa e bai enye ne na endrui FDFo agitumu the year 2011 yes na se eburum fie du na FDFo agitu ukopiem e won kokko kwa umamu ukopiem e won kran de a obia ni maabu ya meka ho asemi that's right na ekui jumadia edi kese pa ne se obi wo ho no mo a wo tinwi ho hawo na na ye besua de kakra e wo tinwi ne ho all right de edi kan no obi wo se mitinwi bubu na wo wi pa sese ni nyina tete obi so ho na mitinwi doso na sese menunu mu a na ne nyina esa e ho age ne tinwi aboso edwie obi wo dwene tirimu saa enne dwie wo ho bebreba obi wase me edwie ha me ebi wo ho pa enne Ghana edwie wo ho ensema betwam o I tell you na kanetete na ye susua no bon se edua ba akwada tim na ya chinesi ho na ye de ensam yenu ise ya je ne god that time no enro bi se mabui ebi ni ho na de akofa otrim batene mabu adarment no yitu ebiase wow obi a yusu nku bi aka ho asem se ba ne se edwie na ha wo timu na ye ohene amani bi wo ho no mo so bedwi ne tirimu saa eye kro ne wo tinase na sanku yi ema etinwi ne mfu kekew o use no esan so bo otinwi ne ba wow ebo siesie tinwi no se wo hawo ne amani bi wo tirimu a se ehoa pa na ha wo ehoa ji otinwi aboso edwie agi otinwi aboso uti utirim ekura gi otinwi sansan bi agu otirim a me kanfo nku di ama nice one friend map ebo adwuma pa na map no bibi sa se papa yi kan wi adai enwi ni nyina ne se ye woni ma emma otirim mfu bebe wo ho sa oh ye woni ma ha tirim no okay on se ndo bebre na aba ne chemicals wo we ayobo ade nsa na adwuma ode ama odasani
ɛna papa kan bom enubra ne ahaban no ɛyɛ maako aduasa 30 ɛyɛ Ghana ha ya na ɛyɛ no Black Rasta na endorse enwin ɛnyɛ Black Rasta ngoa o ewa be ku Santana wo ho ye Obubake wo ho ye Sanso Lucky Mensa wo ho that's right ye wonanama wo ho Zuba ɛyɛ Kumasi Mayor enso so endorse then time kra no MC e wo boase dream so me so ma endorse onsa na nsan Kevin Fayine to me so first no onsa na mabogi say na nsa da mfu masa wo hwe ma haya onsa say efu mabu ya odi kakra odi ma me am yes me start ya yuzu kakra we kra no man shada anyusu ne pi enama Kevin hwe mo say o person abogi say ne fu bi mabu ya oh abusia we otrofo so me dance ni wo hwe me ye obi a wa hwe me be 2 years ni unim say me mabogi say ne mfu say adru ya papa ye de bre me because me catch and say ansana me di animu na wo say me ankasa me yusu bi hwe na busuya me yusu ye no say mafono ha no ne we na na ntimi ma no nyina eba we kura no me hwe so yusu mbo sa so di wo aso de kakra wo baro hwe me ha say no a eno de aba pa enti abusuya ye kanfo mabu yi e de amaw ebia na obi tie yen nkomo no nyade a obetumi atie ma na kwawieye sure ansa na bia ka akra watimu no wasifom mesra opusu ahoman sisi a 0242 860 539 0242 860 539 Kumasi ha ohwim hwidiem enna obehu adwumakui Kumasi ohwim haye ohwim hwidiem haye enna obehu adwumakui wankasa onim sɛ wonua Kofi Ibj de memfa de bɔne mmerɛ woda ade bia me de bebrɛ obia ya ade ame no makɔsɔhwɛ ehu sɛ bɛboa ansa eti wahwɛ sɛ de sɛ mabogi sɛ yɛ bayi a enya sam ketwa mabu ya enna aboame na woni me bawuram o education ayi kakra na wo pese wo de ma yahwefo se ye woniema bia emma nipa trinwin entimi emfuo enna me bebawuram yento aso emfiri honomo die di kan no se de wakasafo abogi se wi bra ehyeche se bitumuche Emma ahwefo hu se ebi o meka se apampampai bi na me triwi na ebu me kon Kevin mumfa ntu ntu na ahwefo na papa bi ono so woto horodo eno tira kawu oja ka so we de pacho so woro so afache mi o ai me ye adwuma o se tu no honuma pop to rosa na obi a to rodo na process that's obi a wo so to mabwa eno no ematimi fu no wo ba wa hyeche na se jama wo kura wa pampama papa pampama pai eti wo hwa etiriwe no metwa bi kuragu na ebu me kon na wonua ba ko no de ono na bogisa no de nyasam ketwa on say obi was wo nyina obogi so obi o de ope Alhaji P ha Dr. Abdel o P ha obijane wo hwe sisi a o akra sisi a wo hwe life and college ken enya bogisa ketwa o me na mi hu Ghana akra mi hu abogisa do so sada mabuya pia obeba ha enche esi okwa kodi sala that's right iwia obeba na yesu ade bi no won say nduro na yesu nowadays no chemicals room abrofo duro no enti ebema wotiwe na bantententem sesi ana sanso ha no ena ebu nso wa dai ni ti no dai ni bebre wo ho enye so you should die che bebre a sa black one no se wo hwe dai no ho ade o matwere gu ho pa no a eni kwan se wo de fa wotim kwa na eyi wuti a wo ye be ma na se wuti mi a ana wo ba na ni kwan se ka wo dai wuti krampo na se wo dai wuti mpo ni kwan se ke 24 hours cause say trimi wow be obi wo ho no mo a ni fa ye no nti no be koso aye den aye e be se wutrimi wow enti se wutrimi ha bia se wuti no watwe e pe obi so betwe ti sa
Eniema we use conditioner use shampoo use no bebre nya papa na no woman be free techiman na me bo activation with PZ to yeah na ma me ni twam me hu say mount to bi wo hono ma na nyame ya mo chena ebusi Friday ye wo PZ hono okay I activation that's right nyame ya mo if wo chena go be activation yeah 5 days na ma me ni hu ye no oye adwuma hairdresser e wo techiman o say 2 years ago e na nsa ka map na nsa ka map na sa enkrofo yisu map de ye omuti no omo ba omo se senkun no mo pe wakofo foforo aba nanso still na omo se dabi eno a na ye pe enti wotwam no se mahwehwe mo acha papa na mo hye isi afiri nkran ya bakuma ase because map de nkran na ye no ka so ala be ya camp na ho na ye no ye papa Dr. Malik akwasi ada ebo sompra ne nsa no adwuma wode aba na sese papa wa yemre enti me brother Dr. Adel ena sese akwasi ada yi ena ono nso so take over obo so e boy na me opani kwantrefo a that's right ye bo hu dawura ma Ghana fo ate na enupa ye ka ho asemi obi wo se ne bo woden pa ne bo anya den wo de egura mi we ye 20 cedis ne bo wofo pa we 30 cedis we 50 cedis yana ya ton enku a ematriwi no esan so botriwi no we de no ba wo scab no eboa ma wotriwi no yade bi e wo mu bi afiri mu no ye na ye de efo amanfo se ye se adwa den so nye dwa na ye seye ye pese obi e wotriwi wo ha obia no ono nso so ne ha no etu otwa we akoda timi use pari timi use chemical bi anim wo akoda ne kora betimi di asanity wo enkofo ha oni amani bi ama na Ibj ade ba ko a me ka kire Ghana fo ni se bebra page ma che obi wo kura sika kuma bi o pese o de start bribi na nso so ohu dia won fanye maabo no adwuma ebonti no ye kodwa manso a ye to ye start kuma se production na se start promo ha ne nche yeah nanso ye hwede wo amanfo si to nkun anoden eni adanse a eba nkun ho a ya to ne din se the magic product wow ebe bo adwuma ama wan say yes se wo panwi pa de a so pe se wo gina wo triwi be ma wa pampamu pa eno no your friend said the Lord is my baba that's all no nyankopon na yi no o na pampam dua wo ye young guy a me mo pampamu mpa o is it young guys are pampamu papa o ayenku no mo use no anya pressure nko o every time anya pressure nko o dai na ye yusu ne nema bi ye yusu no emboa bebre ba obi wo se mapampamu pai me pese oboa me oba woni ye tena se ya ye be kire wo nema e wo se wo yuzi a e be boa anya nku ni nku a wo oba betin ka se kopewi fa wi fa kaka wi ho na fa ye se e be boa ama wo tiri wi ayi dai akoso senior na wo din komo bi ba ho me ye much interested okay because you say adwuma sem ho odin wo Ghana ha breakdown bi a obetimi ayama me se bi a obi kura dwetire be 1000 cedis or the be faniema ne bi a ana say kind of statistics bi a why wo ho a so bi hwe wo bi kura 1000 Ghana say na 1000 dey make me dey business bi say na why sitie in terms of so waba obetu kakra na what dey see ni ti aton obi so abie shop opese obefa mabu ibi na oton sen hye be na waya nipa na oba wo ahweye sesesei no opese oni di djuma na ono so wanya bi akona no adwumaku ya masa nipa na se ebetimi abo no so abrabo de di kan no production ya ye bibia me kan ya papa ka kire nse enye mfaso na ope okay de ope ne se de di kan obi to a oyisu ebe ye djuma right no wa bompa ye aguso ampa de di kan obi to a eye djuma ye den ema no asem wo san ka hye de bia ne se obi obeto bi se okwa akoton obenya so mfaso okay enu nti ye mpemfaso bu de ekura mi se de ameka se eto no 20 cedis obi ba na etu ama no a etuma ne 15 cedis na se okodwa so a 20 cedis but mo ba for atufo no mo de ma mo 15 cedis we 30 cedis okay oba na etu ama wo a etuma 20 cedis
Umfaso to ba ko amfaso wo ton a 10 series. We 50 series. Oba na etu ama wo a 40 series. Umfaso e da so 10 series. We no box on the shim mako 100. Hano to bo asema me pa because ma hwefo no any brepa person mo share the breakdown no o che say we no box no shim mako 100 oha okay dia ye tu ama 20 cities no e shemu mako 100 okay box ni na 2000 ukura 20 million ya the box ni na ama 100 ni na ama o koton box ba ku bia unya 1000 e wo so 1000 cities hey box ba ku bia 1000 cities na wo so na eno na me busa obi se obusumi akatua krampo no say because woni mi say sisi aye obi o hwa obi hwe sisi a o kira de o baabi sure oye obi adwuma bi na katua kra nu 500 series bebre obi hwe sisi a o adwuma a oye no busumi ni nyina no na katua nu 500 series and then o hwe nkomo a ye di ya me say don't be afraid to start it all over or to start it afresh. And come we see unkomo ya oh sure woni mi edi so anu tina me so start ya na ka se e ya de bi a ase masma ma be ka ne na wadi kan ya wo ka kire mi woni mi se woman bi oye adwuma star insurance ne ba ko ke university yeah na no what see adwuma na ye no or the 2000 by obeje mako 100 wase ne ba ne ntimi nkusu ya de nko a onye business we inside ho e wo school mo wow get na start me promise ne say dia ne maame aye ne ntino me ba ka university kra abebo activation ama no that's right enti se wo ye obi na se wutie me ukura 500 cedis abra wo be ma ne bia koton me ma obi am wakwa koton enya mfaso ne ebenya ne hian yi no na obi wo na oto se nkuye koto bi a ne mfaso da so kra du 3 cedis ebu 2 cedis ba oto ba ko a we kra no 5 cedis ne da so just imagine get away 5 cedis ba ku bia 5 cedis what if for 5 times 100 you say we 10 cedis ne da so 4 times 100 you say and a box so no so mo ga obi okọ school du nkwa every week bia oton one box every week bia lady no ono company de na ye brand a year on social media nyina no ye use no okay that lady no we had to the stand say ohun adwuma ebo no o se da bi me ye adwuma me ankasa meton bi o start ne kakrakra every week bia no oton one box what the sa na de akosuku a wade awie enti se woto na se osi adwuma ni ho a Mr. Map me de adwuma ba wow kakra bi ekuta wo bia no bra na ye hwa wo ne no di dwuma ade ye san so de wo mu ne se e bia me mfa ne se ye ka sei amanfo afro bi wo se mo mampom mo watakwa mo kipkus obi wo se mo kantinkro no se wo ba na obetu bi na se wo kwa se dia meti ya me ka sei me call radio bia so a mebo wo din se mo am wo kantinkro no nyina mo nkwa so mesi ho mo am wo tafo nyina mo nkwa so mesi ho that's right ye so so de ye be ye de be support you ama amanfo atama ho ahenhan wo ye nso ye be ye de a support you umpewi na pede right abusia enkomo na ababeto dwane se adwuma aba emi papa na nkasa de adwuma aba mesre opusu ahoman ye obi o ha sika be 1000 crown unhye da hunu adwuma bi crown de be start adroi anase nkun me ma try me hu se de sitie eye adwuma enti frɛ Mr. Mab number no sia o frɛ na wo se Ibj say on pe kakra bre no no ma nkun ni bi nkokoton 0242 860 539 0242 860 539 kumase ha ohwim hwidiem enna adwumakwe wo na nyame yadoma ochena nso PZ sure aha se utwa mfuni a kire a PZ no side hefa pa number mountain way because obi wo ha ohia wo chena yakopon ya adomo a usi eye kumase kejeti a bebia ye wura opemiso ne statue ni sino yeah
say wo fa te say the alcohol boss FM for no na one so mid city guest house na be won say triangle e do okay your right hand say if you open so start your neighbor no emu wa bia nice one right hand won say ya hye niema o kama pa na nya won ko a ebi wo China mo ebi wo China mo see China for na jibi wow on say China for no open mo controversial China e yomo omo niema anya omo nje China for na jibi e na okọ ba bi e tonkun bia Ghana ha Kumasi ya also pe map MAAB map wo yi bibia kire wo a wo se enye nti na oba eye MAAB oka MAB a oboa enye map eye MAAB ba bi e tonkun Kumasi ya bia okọ aso pe map right won sabe to me aka bi kama pa right abusuya enti sesei kwasia da bia no obehu Mr. Mab ha me friend Mr. Mab sure aha na enkomodie we no ya bawura mesrew wona epa dwuma ye titiriw na mani ewo mo so pusu ahoma no sese ya na won tetete niema na so bi mawo na won so koton bi na won ne oba ani wukunu oyire munya bibi mfa mpodwe numbers no ye 0242 860 539 0242 860-539. Mr. Mab, o final words na yen sorry so. Asemba ko ameka e de akire obi a ohwe me na oti me. Mine bi wo US. Okay. Na osani sika ya month bi aso a. O de sika back akra ma ne nua ma o so wo Ghana ha nso ye yi. Onso na nsen dollars akofom. Dollars akofom. O te menka. O se Mr. Mab, matese wo ma adwuma. Nti pese me tu nku ni bi. Ede mama busuafo na omoton tuma wo na waton mfasika emabiem ma bo dwetire no entu su bo bi dwetire kakra bi ekuta wo bia no Ghana ha ba bi a wo bia no oba ketewa bi ekuta wo no ebe ma nku kona koton yade anso so a wo kwa koton no nya sese wo ton a enya dwuma wo ebe ye dwuma yeah se wo ton ade na sa ade no nya se wansi di kwani panta wo mabiem adepa ne ton ne ho yeah yen kasa bebre oba obeka wasem kyeye na ye wo enku awodo bebre nso so wo ho no mo a anase o ha bi ba wo bebre say bia we ne house say skin say ye den o ha bia no oba na ne betena so ya Mr. Map say ene mehwehwa na say na mepa ye no obedi bia ti de edi kan oba so mpa nso so a uhu Ibj a obema obi wan kan ho abusuya bi wo ha no mo enti oba na hwe Ibj say Mab no ope bia ye benya bi amaw bomoden se obeba aha so sure aha wona hia se bebe fa bi se box mu se ba ko na ope o oba na obo edin Ibj e wo sompa ha ye be ma bi aton abuja number opusu no number no hia me fa number no na number we du be ko yi ediem 0242 860 539 0242 860 539. Now what you send Mr. Mab besan ba na ode enkomode sei bi asan abre Mr. entena ho ma ohia ndokro entena ho ema ne ema nyingu bomoden na pusu homa no na adwuma bo adwuma aba Mr. Mab nyankopon hira opi se ene wababa we ewo fidua mu ha me show bosse kwasi da bia no Mr. Mab beba ha na ono ya ba be din kobo right abusia yenko na yensan kotwa yenkomodie ne so be na wotwe be mienu asam yensani na mene edidi nkomo bia ba still cause aminya no yese still ano yento nkomodie ne so ensema e ba nyina chese enkomo na yedi no still yento aso enkomo ana mene udi nyina na se be ma bi di wafa yawo oba bi di wafa yawo enu nti yawo na ode wo fam no opese wo di ho nkomo for the past 3 weeks ni ene ye di sa nkomo no na ensem ha topic ina pese me end no but still course ba na ebam so man for pese omonka omasem enti mi so unti na me ho enti o se me makwan na wo ka wasem
bema bi di wa fa ya mu ena me fa ema bi mfrɛ me na ye ni nkomo kakra sima be du edu e wo manim yi me pese me ne oba be di nkomo eye de ya wo pa na bema bi di wa fa mu brebe kana ye ntie ni hu nkomo kakra 0551931931 0548931931 abranche bi oni wa san ebi mu kura na ya awade ebi kura mpo na ye mpena twen kyese sɛde ade ne tie bia no de wode wa fam no ho ko wokwa koku ade no wode wa fam no bomoden na ye ni hu nkomo 0551931931 0548931931 and then so bench yen so ofiduam ha right kwa ko bi ba ho for ni nkomo kakra ne nkomo e ba na yes don't be afraid to start it all over abranti bi adiunya me pese me new eche na yesua de free mu na yetutututu yen ho efo right hello 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 hey 0551931931 0548931931 we dey waka ho ntam se bema kura yensu anka ho nsa bi nom hello hey ahomano so aye papa mesre mo mombo modin na mo wram okay hello me do fu be ni hello right 0551931931 0548931931 abrantie no nti wosi awade kura de wonu na wade mpo de na asi hello bacho me do fu be ni good morning we be man na o ka say na kame nsi ya some ko me ma na so se se de committee man o o sa aka se ma ko fa ya so na some se bu ya man bi ga alo tene esa wo ho ya so go 20 so we me wa so ode said they also some show when my mean team coming from man and so we were fucking George so me ya truck driver we are truck yeah me go baby 3 years maybe I said my me say me you fi Gan ma me fi wo catch us so we have a story to tell you fi as you mo papa na le so what can I say it's ya ka fi church mo be SMP it's how many people are doing and many people are doing we mo so we eja to we nkomo na me ne wudi nya botre okay ansa na wase pa be frɛ wa ka kyerɛ wo sɛ kofi Ibj hu fi no na me ye no wadi na wo wadi bacho die pa na si ye ma me ne frɛ wo ka sa asɛm ne kyerɛ wo wasin women encourage me to do this na mo de banista also why also why dey na need me 3 days to me de banista one year juma 3 days a woman de banista yeah ada ma me se ban perfection Oba now not enough for how long? 3.5 years. Say 3.5 years. No, but in 3.5 years, dear, I have what did that do? So, but me find it. Me no want you to have it. Openi. Master. Mean support to dear mammy be di watem dear. Now, Oba won't let me atena 3 years, dear, and son of Uncle Hurabus for the hour, dear. Sir,
But I'm getting me who the quite it's in 100 cities a day. Just 3 days I went to me and Yedman, Mammy, do what? That's not where you want to minute 70 demon. Right now, when you see, a dear no banner year far home. I'm coming home from a little time on the me pese utwamfo ni bi kire me say na de ni si ya nkasa phone call na unyaye ana wasero yes sir we are phone call no afonso ana friend kai na o mo ba te mo 3 days in 20 Obana na otu nchen obana te nchen ana se otu nchen wonu na nchen onye de ne me otu ne ma opani we be say wona wo kan asam de but metimi aka no pain say why a mistake o because obano wo pese wona ne tena de a 3 years a wo bona ko huma we no de a day woman 100 cities. Yeah, I'm telling you for man say 3,000. Ana unya ne ho ade. We dey now say nka wo ye ne ho ade man be siw ne man bi o. O ka sa wo pa o ti na botere. O ka sa wo ko o ti na botere. Obani, sa red flags we bi na me ka ho asem ne say abrabo a ye bo no wo ho. Abrabo na ye bo no. Ensesa ka abrabo ho. Onipa we no wo pese wo koye ne ho ade a wo se nya botere o ma reason bia no. E wo se wo twe ho ntem. Di no wonder say ne ma me frɛ say di watem because sabe no fi ka ti ku fi me to ta papa be na me hye. Na bi na trotro driver kwa adwuma emfuturo ni ade e wo kwan mu no e be de na ne ho nya fi. Ye wo trotro drivers bi o mo bot time ba upon time na wo bo nyina no se emfuturo kwa no so a ne ho be ya fi. Sa se we can say pa de ani ase wo anya de o. Wo ho fi. Na galamsey fo nso nyere. Na fita fo nso so e. Da bia me kan mazifo na pɛ mo fa nkyeme. Ye wo so ame ho no. Uhia eya. Sabi uhia mazini a ade e bɔ no watch na ma utimi di differentiate ni ema bi. Anasa ne che ye da ne kom. Enso ho na sika no wo. Hello. Ma. Hello. Hello. Mami ate say o. Bako na mtu Yes, wa do mi hu yo. me tumu ko mon ka o tani tina me tumu shebi. Na o ka safri he. E ka safri ka so abotia no he. Botia no. Ai. Ade unso be be di wa fa ya mu. Me kwa cho ayi mate. Me ne ba na won kwala mieri. Manu Actually, mommy, I'm sure all my nebane kwa mami isha me ban because of all your madia mana ye me ya. Ama makaka me kata na me kata ye ni. Etia ni tini. All man kwala no kwan. All man nebane kwa mami ni kete. Ni eyi no. Ne mami elu no kwa no. Onu amu nkata. Dema ni isra no. Enfi nke ho. Kwala no nkata omu hu. Onyoshi. Ma okeke you say abaya obaya a Sri Lanka the teacher the school fees to ya ya come plan na but next year eno de enya excuse oh yes en kra de omo nya omo hwe kala ni no baba ku be ma no ese de bia jimi sa do atu 30 cedi do atu 50 cedi. Yes, I'm chilling. I'm going to bomb me. I will meet you. And you know, what do you have? I'm busy. Yako wedo. I'm a wedo for part of the city. I'm going to inside the What free so she mami ntu mema before. Na ye ntu mema before.
wone bema tena wone oba tena na se nkwada ba ntem na ne bema nya problem ba nkwada no wo asem ni mo ye o mema ne bi ho a ompe na de aye dada ntino wode maame ne ho obufuo se me hwe nkora no sa nipa we wo se mo ye de ne famra kwan so Kevin fa ne number no because oba no akwada no no tene ba bi mimete ha no mansoma mi ni afia safo a ene misi konkroma se wo mo nkofa memra sabe wo mo agudie ne wo mani gi omkwaje ne kokko a me baaye etu ntime wo me nto asase se wo ne maame anya problem ti wo hweme anya excuse eyade a ekoso mema ne bi yusu saade no e de ma enenkora bi abrabo aye basa no oba bese atimi jankoda no obeto o matwene bema so all because one bema na nya problem ye ka ha enye wo yesa e no me so oba no na nya problem ankwada no mo ni problem na mpese me busa no last question ansana what say when was the last time wa odi bema na nsem sika ene mema bebre ebra mo bre no yesa nima we bia wo ma no mu sugu so ema bi mu nsuso eja enkwada abranche bi ba ha no mo gen ti akwada no eto no so no na akwada no 2 months watimi ahwa akwada na menanya 8 years afi na gen ne person obeje akwada no no de ne nam court no ade and this is a case no me go case si hello but you didn't baby I can say free but you baby I want to san free me biem wa homa ni nim wa me baby atum e ma ne me nyina amfre obi amfre ai and say the papa na be ye na djuma no obi amfre e ma ne e ma nyina no obi amfre na ye ni nkomo. Hello. Yes, I'm Pacho. Did baby I can say free? Pacho me can say free. Yes, I'm Pacho. Mami ti wa no pay. No promise and say mo program mo ye na me hwe bi. Okay. Na me so me ni me ire agile. Na me kwate me ba no akoma me sister. Waya ma akra no afi me sister ho aba ne nchen. Ma carry na owo nchen na me hwe no. Akra ne wo betwere afi na me hwe akra na tam wo de betwere no me so oba me nchen na obisi ade. Na wotimanya school. No nya school wi a opada school ma o mo mapa oba na kokko ma me. Le ko fa akra ne ba me nchen no. Ma me na sa fso gu akra na sum amma akra ne sa ko back. But she me na ma wan ne de o mpre mo nya akra ne nti ama akra no esa ko nti me imagine say eni wa ma akra ne kwa nya dia me so mefi akra ne di nti e che imagine na mpese me dia ntwe ifin no. Okay, opening ba akwada no mfie saying akra ne wo 14 years or 14 years oh. Okay, mesre opi say akwada 14 years there ono ankasa timi hunu ba bia opese wotena na we no wasa eye entiase between one oba no sabio se akwada ma metiase na nye yade ana se sebia wa free mu de a emramu no nye sebia ma me ne suban nya emramu no nka ye ma ne tena ne ma me nchen. Okay. But akwada ebra obetimi ate na free ni ma me nchen whereby say wanya every 7 years ko Ghana mremu but no crampo no akwada no wo say obechuze obetena ne ma me nchen anase obetena ne papa nchen etimesre say e wo say ye mutual understanding between one your ba no empo say akwada no mpese obetena wo nchen na say yemfa say kumase ha ena nka mo wa anase sunwan na mo wa edru weekends bi dia e o say akora no timi so ba ofie e be sra wo etim be boa wo na no na ya na ye be hwe say e bia na wako nipa na ko ware no abanoma sem no so ya na e problem kakra enyo bia na timi ne na abanoma tena yie. Okay.
nti bi wo ho a bi a wo kwa adwuma no menkasa saa na oyere tie ye wo ma ne bi wo ha nkura ne ba fie o mo frustrate wo bi o mo ntimi nka nkyere wo aha nti e besere wo ba ne se mo ntena se wo ho na se weekends bi kura mpo na se ho ben a akwada ne mmra se ye mfa ne se bi a wo kumase ha eno no so wo sunwan a ka akwada ne makwan a ka ono so medi holidays bi e wo ho kakra ne ma akwada ne ntete no ntimi nya kama mesu se ye ne se e beboa wa wada roma right me da wasi ye besere saa niema we no bi no ye ntuma no bi sofo one be ma no te na se be ma no kokoware oba fofora na wona to tankruwa mu ene de be ma no nya ye kura mpo no ye o e ma no bi ho a be ma no sandi skaba enso ma akwada no kura hunu se sika no ba so nti ye besere entitimudie ba na nkwada wo ntem a ye nhwe sabi nyansa kwan a yebetimi afaso ama ye ntem aye kama because ebi a wo be ma no so wo prese o metena wo nche ebi a na wo yiri nso aye jata ofie ho o ha akra no oba na maame nche nso obebo na mane ebe ye na maame nso ya de wo mpese obeba ho eti ye nhwe sa ne ma we nyina na mwa aha because ewi ase na ye wo no mesra obi nim bi obehwe obi kina wo hwe wo de wo se wanya wa ware papa oba bi a wo no nche ba bi na wo mu no wakono ma no minima kono ma bi akọ wo mo manfo papa anya hwe manfo papa anya hwe se unimu a kokon kenka Jefta story why obi wa homa no so ho aha right hello yes I'm pacho udini baby a okasa free okay pacho ma mintie wa no pay Brakwa me pacho Daniel ho kakra ma me na online ma e faint kakra. Hello, mo program amoye. Okay. Ana no ma ka kan me chi pa mo baka. Okay, ma minti o papa. I'm say me ware oba bi na awo. Ya tana go 13 years. 13 years ya won kwa mi ni be pa ni wo 14 years na wo pe. Mazo wo 9 years. O de me no ba na tie no di mi bia awon kire ba ka. To ba ni me bia na. O de bu fu abufutu e kene ni bu ni na na ma. Ana o jam na vo ni tu pan fo bu. Ni no jam na vo. Ana so na me e ba wa pe. Ni ko ka o mo na so mo. No so ba pe me ma no e den o ma me no mi wonti no. Wani ma me na bon ko ma pa. Wo be na kwa me se ma me ni enyo. Eno bi da so ma me ko ko so mu ni. Sana when sen obi ada da na jine ko belanti. No we dan ta ko jan. No wo man ta ni ko. Na kin ta di action to you pia. The problem is not going to dan ni mu e se friend so. Jan matin ana me ba ban ni. Ana ka sen se dan na wo ni. Nse e fi an ko mi nyamba yo. Mas dai do ko school ni tu na ka ma mo. Mas dai ma na ni yo. Ana wa na ko ko tun jen ana ni sendi ska. Ana ba ma ko nte ni nyam de so ma ka ta ye no chunde. Oba ni pingu ni se me de ma tu ko. Do de me de e ba ho se mo ba ana jama fo ma ga de chen me ba. Ana me ba re. Ba ya me so ba ko ke kana gri chire mi ni sem gri. Nan ko bu sia fa ma ne bu sia fo se. Nan ko hwe namra. Na bia na ma e so me ne ne hwe. Pa wa ya kra na e wo ni kan to pro mi ne. Na no kan a so ko bu sia ko ne bu sia fo premi. Ni ka se de ye dima na ye de ye dima o bu si. Ana ba na de wo ye na me ko ne tra ya na ba ko so ma ko ya na ba. Njo ba ya na se kan ma ne me sia ma. Ana ba ko ya re ni e se ni po bo. Ni mi kaso. Ana le kia se na ba mo ko so so ki da ba. O ka da bo. Na to fe. Po no chi ri ya. O ka se ku ja fo te. O ko na chi ki ana ba ni ko sia de ta so no. Je ka se fa. O ja fo kan se o si bu nti am jam ho ko ye. Fe ni wanya ne mo na ko na. Nti wo fia ni bo akoma no ka je nso mo ya ko kwa mo ka ta nso bi on ta ta ho bi. Ko no je na mi ni. Nti on ko no sika.
You know, we just for to strong no John ko. Ni na was on no ka kan. Hello, Benny. Aha, but on nay no cressa 1 year and now Monaco homa. And this is correct. Music can go in Japan when you know. One word behind me. Unless no more contour is cut to what. And almost on carriage, and as a scanner the audio to her. At all. In Japan when you know. One word behind me. Now, open the I didn't know on Casano. And they say, oh, baby, also control me. And now, only Yakasa to be a woman, one of the young honor in Goma. How we see two people now, over the no, who to look on Yakasa. Mate, offer, Mr. and come over in Pessa, jot to 2 on 2 papa for mammy. Why? Aha, but as some Americans say, me could fear Ibj Ii01-06-25. I have vowed to myself never in my life to argue with a woman. Some know about power dowry. That mean you be that. Some my ye be pay a jai. Be or body and then 2 months. Opening or buy any or ban 2 months. Because the oka no aka. Na no de tell. A quabon tin so ye bet na tell. Mrs. Tassere, Eddie, Miss Low, every time be our own, some mamma. Yet ye near be called for more, and your man in a bit to me as set was sick. Set or best submit under you, whereby a tear fan of mano. Indeed, opening a do time in our rest and near mano, yeah. Made me 2 for 1 can sense you go and more, a bebo. I knew a band trained down red that. So knew a bad GH like one in a 3 months or. Where you may foot you, a boy me pa, and you for a babo. Every time we a man or more come when can it be you? Monsieur, I deal best slow pie silence. As I will, and I did me code be trouble thing. She so bad pie eager pass or person no contoqua. Or can't fino. Well, yet we have said, well, yet you bet me be out the yedin. After one on one, none of horses because one said them who team might be a the memory of pursue Jamiana. Now, so be one of back but over 100. Just say you do time your own or pursue push you, Papa, and on the Maui Bearman that makes you a leader. Leader and Cassa rough officer. It is row a do time beer. Adiana meal pans or penny minute. Because a man won't. One man can say, no, I want to who has one name of you, or Baba. Or Bacato say, ye say, I didn't know ya. Boy, dear one, and so, boy. And on every time, yeah, or more body, no, in terms of menstrual, anyway, no, and so, a how into your best repeat. Mess remember, Mamma and man on Guate. Aha. Me bema or turn sabo ba Unya guys say Who you sabo ba Unyan kupa sada choken I de bo ba now don't say bo ba day and of any friend about de na me kofi Ibj ko bo me yire de mensa na ma ba no ho ye day nyam ma me ken o sa me de bo it means some party and me patch me fambo. Miss Row, every time be a man, Mamma me and so one talk on us. Hey, would you up my name Cassa over to me, Miss Robert to me Cassa and I won't heavy. Men heavy side day. So, it's your best. Every time be our own. Say, Bema, Uniama call for more. Air swallow or pride neck a cry. Nama u ego no so nko fom kakra. Aha, na edding. So we find the average 10% of a ma and obetimi ahwe bema a won complain. Ebe eno kra be 5%. Enu because society na ye wo Africa ha no saa na ye di nyini ye. Saa na ye de tete ye. Western world nde enima sesa wo ho. Ene na fe na eno niema na ba ha. But typical Ghanaian, typical African no be ma wo na wo hwe fie o.
enti wakɔ homa sam ne man ne sa ne man ne ma o respect ne kɔfom the last time me tu fo ka kyerɛ wo sɛ sa brabom niema kɔfom wa gitum sɛ wo niema kɔfom na hey ɛna ya ne mema ne bi ɛde di ma na ni no wo sɛ me ne obi atena 21 years wo na tena de wo na tena me busa sɛ sɛn ɛna wo ne tena ye wo ne tena ye no time I will talk from na ye yaudie mu na ade ne fa mu ana na te sɛn eti ye bɛsrɛ ɛma ye ne moa o muni hɔ ye ni hɔ nti du time bi na niema kɔfom a ɛya munye ho abɔkyɛ kakra no pɛ me sister wa ha we are so calling because we are so alcohol bread in kakra me you will never be a while say 5 years back 10 years back some worry ya come floppy but to the glory of God penifobia am not benanti ye mesua niema bi a nei no me hu some I matured bema there be any oba nkoda wo Jano, ne mad ye no the bema koko but who ben kata na no that be never menye enti yensua be boy edu time bi a hwe na ntokwa no de fro wa to ka pi kakra o se wo de me ba o wo de me patro me tie me ya eno ano no straight up na sa wo soso de ya wo na no aye den abuso yen ko dafo ne aso ye ne nkodi go the magical tea of the moment Dr. Frida wa on me brother Dani wa say sis me mo akwa ba mejo so consider we go on the other year there easy nice one come on that definitely so yet to say ya me adom me hoboko adanse enko a is it masubu enye easy adanse die enko a masubu me so mo fa definitely yin to so ma me why right aha say masubu adanse die no ho na says nyankopon siraw amen onyo kese pa because enipa aba menchen abeji dafne duro efrem e duro na bo won yade ahodo yade empempema tese yade a na bi mu feel say eni da so asa enei dafne unti won yade asa no nyame ensiraw nye nipa nyina na nyame de ade dum mo a omutumi de bo ani pasa sanity right and then me sure say enkomo bi emu hwam e wo wa wo de breye nti bowuram na yenko yo me da se me chia obi a otie I am dancing nko this week die yeje nice a dancing nko there was about 3 weeks ago your pon studio hano yeah my name husband dey draw come man bi wo Kenya ase aha tino was say also na hano na oje na be 2 weeks ni no fresh say obi here bi nti during this week no my dey share no ahoje run about enti maami bisa ne say adwona boa no say aboa ne pa na ono de yare na chi no over 20 years or calculating years 23 years ni na yare na so ni mu na ama chese ni nipadua mu nyina ye nkronkro enti mi bisa ne say na free say start here wanu num nro bi no so wanu nro sa both abrofu nro ne abibidro nyina wanu ni nyina nenso wonhu hwe na bra after 23 years obehia Daffnell's herbal tea be 3 weeks in no onyankopon adom enema eye no inkura etutu ni nipadua mu ne na chikase a nam all sanity eye ne ya any problems a yare ne diama ni nyina within less than a month no nyamia ya adom ama ne ho etisi ne ho so pa anya asem kitwa wasan beji ba akwa ka ho a wode kwa akohwe ne how far enti no Daffnell's herbal tea de eye adanse enko a na enkrofo di ene eniji ene aseda ne de manyankopon say wode adekese sei ababedom ye nyina enso so nti ye frɛ obia say we are real wonya real Daffnell's herbal tea eye waduro wonum a ebetimi aboa wo ama yare bia etu ni pedua makɔ afei so ebeboa wo asi yarewa bia enam kwan so a eba ne kwan isan say ye didi na ye nom da bia na ye hume mframa eni kwase ehume nti na ye Daffnell's herbal tea aba se emeyi emoja mu fin ene niema boni bia aduane de ma ye nipadua ene niema boni bia mframa ye home eni nsu aye nom de ma ye nipadua no Daffnell's herbal tea en cleaning nyina na afei so ye ne chronic diseases ahayen abedu samre
enu ti yenya ho solution yakọ ho hospitals ahodo etutututu ho kwan nyina na so still akwai ti say wo dey draw so for the rest of your life na yare no improvement bi an shedama na enko no that finals about in yewodia that finals about in there etu yare ase the two yare ase na we wadwen say unnum biem krampo na still na yare no ntimi say amabaki biem once a ka oni padua no e den sentrene ni ayaresa ene ahoden sonko kra e na e den maw enti ne how bia doctor akacho say onya solution bia maw e wo say ye de tu kwan ko ehinfa ansa na ho ato no dafinals about in e yodia yare bia wonim say yare we dey akaton from em say oh yare asmesi de eni aduro yare asmesi de chiwa na je say wo si kwan soko wu ano no dafinals about in de aba say e betu yare ase na afi tu yare na senso a na wugyan no mkra na yare no ntimi sa mabiom yankopon ahye da hire dro ni so ankasa e na odi abedom ye se de Ghana for kan se enye yade nkwanti na ombeto da fidel baby se akoba se Ghana for na e ka se abeye on daily basis yes se no akwakoye se eye weapon a Ghana for de egu o bag mu a se no ebi mo kra friend Yesu moja ebi mo atudin say Yesu moja eno na ebi mo friend no Yesu moja me cousin keto bi America or study surgeon or yes or a doctor or friend Yesu moja yes Oko University wo US because or friend Yesu moja sometimes we meet me friend na ya de bia o bodin say definitely na sa no adunu ye ne na ye di nkomo enso na ye onwanwa ndi adunu timi ye but da odi Sadetie yes God is committed to what he has commissioned yes adrone by say Ibj nipa yakopon hede hira so and we use me as an empty vessel and odi adrona ba enye ahoden we cannot sit down na ye nkeka bibi mom e ma ne nya adwuma sei meti adanse ni bia eye manage pa de bia se meka me say enye ne to no adanse no because obi ba no beto 100 packs na wa amfa adanse di amrewa emfa so bia ni so enti adanse na yete no eno na de anigye e boost yen e ma ye gusu a yeton da finals about it. That's right. Yes. Right, Ebusia Mr. Numbers are opusu no 0500 0500 yenya some letter emiti on the beto so amai. Okay. Mr. Wa to was me bon number to was boko na chi dafinal for number na is the numbers when they are say course na the baso sa Embasasa. Friend, we say Ibj Ii no. You be a definite team with him. Any Ibj Ii. Ibj Ii. 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941 097 and I said 0500 922 299 Beautiful minim ya dia sa definitely went to be so and that one more stroke that almost so no me pa mo chaw sis buram ho kakrama because you will be a stroke kana to form man ya de e ye wa obi anim say de drone de nye yie sanity obi show stroke atino stroke no e de na du just stage e de na du no o pese o me yeti ase definitely betimi aboa ni pa no ana definitely betimi aboa ni pa na me kai me say God is committed to what he has commissioned. It's nyankopon wo ye bibia na ni di akire ofa so ono na di aba eno na mpesa tie 40 ase no we nya ababa wa bi na akotena ase aye aduru e nyankopon e na di aduru na ba edwa so wo kura bon kwa fomu da there be menye herbalist but say me fro
maame saa na tie nyankopɔn na yɛde animonyam no nyinaa ama no because nwanwa pii sɛ wɔde adura afa me so aba na mpanyimfoɔ ne wɔn a wɔn gu abrokyire ɛkɔ hospitals ahodoɔ ɛdeda rehabilitation centers na doctors ntumi nhwɛ wɔn mo na nso wɔn nsa ka dafinels about ya na onyankopɔn afa so agye wɔn mo. Yes, obi kra friend me ma auntie. Hi. Why do you call me madam? Yen kasa yen nia Ghana ni ana nyame amana ye researcher bro adwin ene entiase so yen nia kasa yen nia Ghana ni na nyame amana ye researcher bro adwin entiase so hwe eko FDA omokokọ ye test e wo hono no ade ne ba excellent ema omokrambo ye test no eyom wanwa say hey a dear the word drew no. You bet me the analysis thing now beton from mama omo mu ni makenkan akenkan ya me bacho nyame aduma next week bra me sere wa abomoden na fabre me na emimu hunu se yes enye agrobi na yedi medical doctors cry for you. That's right. Yes na ade e ma dafo na ye ma nige pa ne se is it one anum no na eton no oh ha no bi afro sister bi be to bi wo ya sorry and na o ka kire me say say enti abusua emma yade emu wani mu ase you obi ho no ye wotie sisi e no wanum abibiduro ne hwa enti na bema bu mo sankofo na mehia mo mehia opa because ama abibiduro kra no wanyi ni but unum dafinel dia as one dafinel ka on kasa dafinel na unum ma unhu nyankopon ya reset to me. That's right. E wo abrabom unhu se bibi o wiase because obi a also ha no over 20 was it 23 years ahoju run about Hayana this week ya yekohia no yeah me bisa na nse because I wanted to know near eye no pote waka say also dey but say tutu nkro woni nipadua mu nyina wow wa bressa but just one pack in the money 3 weeks ago e wo Kenya say hey and they would dance here in less than 1 month also there metna Sompa haya abra na e wo so ame so you started definitely somewhere August I'm say last year August metro challenge say wo a wo se one num definitely na wo osa ne nkoye no bra sika bia wo retoye no me metuaka yes metro challenge mediama osa for obi antimi ma ha osa kra venture say 3 days anya onua na wo osa so enti ye besremo me pese me kasa pi minim de adro timi ye pusra homa no e was 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 hwe so bi say o definitely bi oboa even if you come say Dabai new site pe and na obenya dafinel ni bi Dabai new site pe and na obenya dafinel bi sis o final words and abra bo room kakra no was in some get where we can so that you don't start this all kind of that's right they say Nancy and I buy so we can woman know HIV yeah son a boy pantem we na yeah mam the way I say you so person best do no be there dance last week of friends of friend wa no person there dance but no we nya say calling ni na for I know they me trans there na no den it abi ya best say say Nancy Sundays mu we watch it Sundays no am for buy so you pa eno so hia pa and easy because obi also person born best 7 and up go sorry any ade it no eno na yen time ma Sundays no okay am for buy so be jinchichi mu one person mu doctor na mu na je church mu very very necessary and that's the ban neighbor woman with that kidney stones or bossy they say no want to know pa dance here digidi okay Ibj esro bibia say omra na often in chair as you would buy new site right abusuanti numbers in the 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 0500 922 299 Daphne have a tea the magical tea
of the moment mema yade and you must say my area so and deform me unipedia abra daffodil saba. That's right. Right, abusia mama of amram ne yansore na me kwa sore. Benchi ya we betrase na ye bodo 2 minutes de yansore nko. Na de ebrene tie kakra. Ofam pacho tena simam yo. Right. Na okay. Right, over and ebrene tie kakra nti woni benchi ye me mamu 2 minutes na ya bonito. Me wo boy egum. Mu fanche me. Edu tan bi asa na eba. Ofan komo bebre na ekoso. Yeah. Na bese sima ba mienu bowram na nyame adma next week ya to aso kakra. Em say asem we ase de bia ye ba topic we ewuram ye nkomodiem. Enipa edi nipa bone. Both men and nyina. Na utie ni awomo kikenya. Chese de bia edwa na ye di no edwa foforo befram. Na de bia nso sabio kwasia nso bakumase. De bia kwasia bakumase dia. Ene no omhwe yie kire se. Ene se de abrabo no akoye no. Boniface ni ho sao. Nipa adwen aseye o ahokire nti. Enti se wo ye wadwen se oba na wakofa no no ubesisi no. Na wo ye koye ho ade a wo se ma o ma be ma no ma me ye ho ade. Ade nti na o ma no me ye ho ade na wo jiji ni sikadi. Ei udi wani ko wo ade so ma pra wo. Cause ene fache no nipa kakra bi na beka se o me di achew omo no so o hawa ye wom samri pa eye boniso akatua. Okay, e fa e obie no a obetimi di achew sa nipa baako se na make no na se wo ye wadwen se ubesisi ubechiti awarem abrabonum awu se ne topic no se wo niam ahwiegu na wo hihye no enye easy o enafo ye di sun ni suo ena hihye ni yie wo enya botra wo ntimi ntwi mfa so nko to bo ase empanin kasem bi se abebi bewu a ena eso ana tu se oya wadwen se wabamu abu a umma abambuo kwan eba wakwan mu a tambia ena niam na ebehwiegu. Okay, cause nipa nu bi abaze on de on keka ne magu na bi obehwie on ne matu agu but esa omo wani dawo. Nice one. Right, abusuami of fucking George and I was saying can answer na bench ba na mami tumri kanya birthday we sisi I guess and there me. Right, happy birthday to you Christabel Amwakuma Boatin owo Breman Kumase we free one kasa wo auntie Mercy and na oma happy birthday or sing yankopon show na onfa free adumu enko adumu owusu yeboa agata owo offenso abofo enne eye wawoda miankasa menua Dr. Silas enne ma happy birthday. Ai Dr. Silas o si yankopon fa free adumu enko adumu na onye okese pa wenso eye Jacqueline enne ye wawoda miankasa minua Azuka the drip god nankasa ene ma happy birthday o si nyame mfa free adumu enko adumu na onye okese kwaku benche ye mo akwa ba yeah ni o boss ba ku bi so aka mo mfa nto so ma me aha okay me nana odam akoma so ba kono no. Nice. Ye frɛ no Enhyiraba Adoma Boatin. Right. Ne papa ye frɛ no Kuyamwa Boatin. Omo wo Pankro no church. Okay. Enra enonya 8 years. Right. Enti me nana right. Me nana no nyame nhyira wo papa. Okay. Na na Enhyiraba. Kwaku yenko sima baako enkomo ye di ne de fa cheme. Ebene tiam. Aha, borum kakana yen sorry. Ibi on say abraba na ewo mu. Yeah. BBC wa kwam edisiesi.
BBC welcome the CSU. The CSU. Wow. So we were abrabom na say wa fire muda abrabon no bokra na ya wa akra uni anije. Sure. Na say ase wo fa niam so normal. Sa ba abrabon na ye bo no. Bibi ebesi bia no. Kan hunu say e wo bi enti e esi. E kire onyansa, e kire wade. Na me free ha me ko o emema na omose me ne me yerete na me ne na gya me hwe oba no. Ene wo hwe wiase bebra emema ye ho kire yesi ne bebia. Sa Eye no kre. Ene man wo skasene mema enso kane no enka mema na hwe abusuanti no nka mema wo skasene ma enso nei no esan se yenye ska na yemfa nhwe abusuanti nyame agi nhyira ne de amama na se mema no yadome mu ana yadome ye yadome ye because obewo na sa wo nhwe obewo na obegya wo ha oni nyina ma oba na se ska no eba hwan na wo se de ma no on na ehwe no nipa wo hwe akra na wo se de ma no enti ni nyina ka ho bi nti na mema ye bre nti mesra mema se omo wa omo nhwe omo ma na ene no obi wo so ade mu ana agegu so ade mu ana agegu no odi hye ne maame odi hye ni nua ba bi odi hye na yonkofo ente sa oba na wo ye na wo nhwehwe na kira kwan no ana oba na ne natena na wabu ne kwasea no na nisuo ene ne yawo akra na nisuo ne yawo ene edi unya enti hwehwe kira kwan abi me da ase nice one kwaku benchi ye na ekasa asisi e no we buo mu ade o dan so sane mu a me be nyansa na no otene yes okoto nwa no ma abusia aha na yedi dwumadie ne besie osomfo minister Ibj ne dwumadie no the din the hour of hope kwase da bia nonso ekosi nonkron pamu enna yede ebrewo ote King George nka sanso na wote miankasa me ba benchinye enso enka asraka sen koma me chief executive producer Dr. Blessed Foster Doc baby a wo bia no tumfo nyankopon enhyira na onye okase na nasafo kantanka wone David Dollar mo Accra nyame onhyira mo ekoba jesi sempremo ebo metidom sana Kelvin De Bruyne ene Azuka enso ebo metidom midin e the minister Kofi Ibj makra nyame adoma dasenne ye besan ehia nyame onfa onfra dumu enkwa dumu onye okase